tunia hin mining thua update neu khat kan bol nomin update anom je in yon jong update ga bolo hitin ama sapenin tunia hi akop ko ma kan sei kop ding hin delta to so value to adang dang ho kan sei kop ding hin so value wallet connect dan jong a china lang le kan ve sa de hin chima sanga chon delta thu ga sei ma sautin delta hi veleo chon ama ho social media post x ana twitter a an post um cho namu di a hin ga vel tina twitter an post ma sat pe no cho an post no kha pe no ti taw te tu nai cha tu ni an post cho lai veleo chon che na 3 hours ago ki tin chalai delta kim version 1.2.9 is out on Google Play hichu ho Google Play Android user ho ading ai in chi update om he iOS user ho wang chan ai thei nai puin Android user ho ading bo hin chi update om in chi iti bol ding ham ti kan vet sa ma sa de masan Play Store a chun lang delta kim na search diu na delta kim search la chan chu ho update om ja chu ho chalai vela chan update a ki tin na delta kim he che update ki tin hi cho update ho click on lang le chan cho update ong chin tin hi chu hui jing he update bol dan chana hi chi update ki bol na hi ipi phachumam tia le chelang he ka ve kin ate chala he update atha apa option tha kiat ho chele add dark mode support na abana Arabic language Arabic pausang kiat ta aban le security code na ho amasa cho ki copy thelo hin na cho security code copying function na cho atha bera an si mo hin abana he le integrated DNews push notification on the home screen na DNews update hum penang chena mu di hin hi che penang cho home screen ha ga ki koi theina abai lama news ho he thein ding aban le anoya a china penai replace underlying data exchange component with the official Dfinity component na aban le optimize other minor bugs neo cha cho asu asim phano to tio cho hin ai le chela chan velo chan update ki chai tan na tuin ga open ote e ho dinga apoi mo chu adang jong ai pu in hi chi namu wa dark mode om tai na amit hat lo ho ti taw te amit hat lo ho adinga chu phadi ti dan he che ti ya awa be se mu thelo ho dinga chu dark mode chai le imit jong ala lo zep de na ti na hin aban le update akhat pen cha azoi se D news pen home ong che ama sa chu alui pa che ilu na le home he chela hi miners bol do za no anoi he umain na cho chela he cho he na cho hi umain ama sa cho hi chi achung pen a che D news ki ti pa he D news option hi home om lo hin langa menu ai che hello D app sa che langa D news ki ti bo hi umain na hi che chu to hi home ai an koi tain chelai ga to lai le che om jing tain cho hi delta news thu ho na het nom ba le delta la cho bang he vel chan how delta kim impact the economy simple and strong ke delta thu a news ho le adang crypto news ho na cho vet the in hichla dark moon hi iti koi ding ham te le hichi akyap de na len automatic am jing in chi khial no mai le chon langa minu achivin lang aban le chalai brightness mode na ho light le dark amin light a ko le etio kang de in dark a ko le etio de na alo le system mode na ko le system mode na ki koi che le na phone system mong pa na hichi ke ka phone system hi velo chen che dark mode na ka koi he bo na dark mode na ka koi ja hi hichla ya hi chila system ai ko ya le chen a system ma tabang wanga chala he di ti na he ai wanga cho dark mode cho thim ba le ka mu thei pui ti wala chen che light mode na ke koi the na ai ma ho de in pen he aban le
update ki kha choi le chala provide security ki tin a he hi cho bang hena he chala cho hi security a ke koi ho in cho hi ke tin te ka kha bang la security kha nala ata jo mi khan security code an thu ma le na copy a la he open na bola le code hung do open pa cho copy na bol thei de ti na he chala na direct a copy jing thei de ti na hin delta thu aneu khat ga sei be ki tin chi chu iphem ti le chilaya USCT a e cho hi poimo be se point vet te te ngai point la time wall play time ki te hi ball thopi ngai point a poimo pen chai le to a hi ahung kilans ka a hi coin izat ka nei zo dem ti pa hi ngai tu diu na hi chi poimo pen he e ho dinga cho hi chi veleo chen chilaya ngi ga ve te na mi refer ti ma hi mi zakhala som la group ka nei in chila kho som li le group se ho online hiu cho ka seinom chai le delta mining ball ho in hin tu hin to le tham kho jong chai na in kumhlun ku na hi to boina za chom ki nei ai na in ain la ni se hi phone ki ve jing tho hin na he chi delta ga mai na hi pha so ta ta lut lo hin na sum jong lut lo hin sum ima chang ki seng lo hin he ja chu delta anamain ithem khana delta mine ananga ta ho mining ball zom talo ho chun tha ben ball zom kin lang na chi hung hoi ma ding hi ja chu promote ki ball jing hi in adang ho sang ana tu hin user contribution jong hi mi lak nga ling ta in lak nga le sang khale zanga la som li le nga ai ta in to hi aban bana chi sangai hung tam che na lai ding hin to hi lak nga ko na hi lak som hi gang chala hung ling to ding ta in lak som ong hlena la chon 1 million ti nai ta in chi chu 1 million ong hlena la 2 million ong hlen di chu hetman lo ka ong hling pai de na to hi veleo chon chila hi mining rate hi veleo chon to hi mi lak som lak nga ai ta cho lak thuma ko na chu 3 million chan ka hi 4 delta per day ana mine do di ne chu base rate na chana na chang se ana mine hai le base rate chu ti dan chu mi nei lawa ai le base rate chi chu base rate ki sim da nei in mi in ya la chun I mining rate chu kala hi in ain la mi nei lo ho chun ni khana 4 delta the mine do di tin in ithem khana upline pa chu active hoya la chun 4 ko na chu 6.66 na ti chu hung thung to de hi in ija chu to hi 5 lakh ai ta in to hi 3 million an pha ting la khun velo chun 3 million na khu delta mining ball ho hin 3 million a hin pha ting le khun to ni khana 4 delta lili ki mai do pa khu hung kim su intin ni khana ni bo hung hiding chi zo ting la chun 30 million an pha ting la khun 21 hi da ho hung kim ki de na hi che ka chu to hi atam pe dai in ni khana li gai lo le upline pa puma esima la chun gup da bang kim win hi ja chu pon tho ta na mind kin un lang chilanga online lo inactive ho zo siang hi koi ham wang cha ka he point phone number ho jong ka nei point ithem khana group ho na pan kha ola wala chun phaten group ho na veji lang na pan kha lo wa hi jong le chelaya video kan si ma ko na hin ana view lang phaten active ta in mine ani ki bol kin an lang aji chu mining dang ho sanga chi hi ipidinga avela hang ki sei jing ham ti le hi chelang na ve kin ate ama ho I khat langa hen Twitter post wa hen ga ve kin ate chela hi chi hi 1 day ago an post o hin chi community request dung ya na community chi chu delta mine ho request ki bol dung zu ya hi post an bol ke ne chi 29 November 19 UTC hi chu ho ei ho a Saturday zan 12 AM ti na hin 12:30 AM 12 ai lo 1 ti ho la hin hi chi hi cha hi x space de hin na cha delta thu a ke holim na de hin chong na na ngai theo hin aban le hoi chita khat pen cha chi d news pen hi 2 days ago d news ong ki pen hi ga velo chan
D News is finally live now, and there are huge reward for content creator and social media influencer for Delta worldwide na. Panoi pumpia Delta bol ho adinga chelai hi D News ako content create na bol thei echa ho ako na ko reward kipidi ti na cha chelai hi. The primary objective behind D News are to reward Delta content creator. Delta miners on Delta to a post a ball ho chu hungkivi ho mintin authentic content on latest update across different social media platform. Delta to a platform za chuma content create na ball ho chu hungkivi ho mintin hi cho akona chu price hungkisim de cha price and sim de na first price ho 3000 Delta coin plus $100 reward amude ti nei cha he chu hlasi ana abana second prize ko ile second prize ai two winner ding a winner hin mini de Delta coin sang khat le $30 each api de aban le third prize a ko mi thum three winner he kiding 300 Delta coin le $10 each abana fourth a ko 100 winners heading ama ho chun Delta coin zakhat chi amu de na hichi Delta thu hi hoi ana pu them tele nangin Facebook ka poi Instagram ai lo le YouTube ho na X ho ai lo le za chum social media platform tinana man na post thai hin na dei na hichi ko vela cha no ya ho establish an aggregator news platform where all information linked with Delta latest update na Delta thu a update ho chung thu ho a thil na post ho cha hung ki ve di na e an athum na kon increase the volume of Delta specific content across different social media platforms so it can increase the outreach and visibility of Delta online jako social media platform ho ai Delta thu ho sei phung ding mi ha het sa ding ti nei cha anoya kon it is not just the creator on D News who are entitled to reward but even the regular user will be benefit from browsing content on D News na D News a ho D News a phat chum na chu mi zo sin benefit thei ding ti the first rating made by any user every day will reward them with DTCD what 30% of the base mining rate zong kal na thei ding ti chi thu hi video chum lang in chum zep khana na sai kin tin na detail de win to hi a thang pi a cho awang got kha chu kan sai bo hi in heti ta bang reward ki mu theye social media ho Delta thu na post na ho ai lo le mi na sai pi na ho akona heta bang reward na mu the heti ho chu kan be sai na che price pool kho ve le chun 3000 DTC ki ti chu mai talo he abane $100 ang chu e ho sumai simala chun to hi 8500 ho alo 9000 ho ding hin P2P ai cho la wang chun US dollar hi dollar khana 95 lang ha ki choi tan tai zakhat ling di ai tai hinti chu Delta thua update ai in Delta thua kan sei nom kit kha chaile vele o chan Delta ki bol dan hina mining dang ho ta ki bang lo cho aje chu velo chun chila reward ki pi ho hi koima po mo pi lo cho mining dang ho na het diwa hin mining tam ta group mo zong ki post in min refer number ho zong na mu diwin tun te ka khan en ga sewite mining dang yong evolve na tik coin ki te ho lo le tok coin alo le bit pixel alo le eph so value dang tenas ki ti ona tenas song chu ong ki ha share na mu diwin tenas chu ka bol lo na chu PGM tele bol chu ka bol hin ai wa ka delete ai tai na PGM tele tu te ka khan en twin tik coin hi hin de sang ka te tik coin a hi hi cho jong hi h hi cho na ilu changle h hi cho ai wa kya hi ka lu ting le i bola h lo ham itia le ka phone setting ai h h ho ahung do na lo dinga off ki bol hin na thei dam be sa le ya chu off ka bol ja chu do lo hin ai wa na ho na lu ting le mai the na ki off lo wala chen he chila hi i choi ka off wa nga he mining hu chi thei cho tun te kha khanen i cho he to in activate ding om pun na
chilai cho bang hi 7 time bonus 7 hours hoi lai redeem dim ta cha redeem aki bolting la khun redeem na bolting la khun tik coin bol ho chan he din redeem na bol wale it's hum do in tin chi chuna ve chai dio skip thei to kana ve dio chi pha la chan e che bonus cho claim thei di cha ai banga kya hi redeem bola la chan ki chom kha ke pen tin it's wang chung do lo na ka block ja cha ai wanga chu a bonus su ke ki claim thei cha a hin la tenas pen chu ichi chu a it's chu a ki play do lo wal hen mining chu ki bol thei mo mo lo cha chi thei mo mo lo na chi pha na cha kaning ki tala la ka delete he in a hoi moi ti na wang chai pun na bol no mula na bol thei in ke ai ka phone hoi mo to ile mining zone ka tam bol po in chila ho si si jeng delta hin bit pixel hin bitcoin tok coin abale so value hi chang he in he choi ka bol mai hin adang tampi bol theng chom na in hoi ta na mining a hi wanga cho mining tam be se in bol ting le a bol na mining ga bol na phat dong khol lu jin a phat ma hung ki tu ki ji lo na a phat changa phone ve jing ding tabang khara hung ji ja cha thei da aban le phone in zonga thu lo ja cha he chi ho bo hi ka bol he in delta hi sei banga chu chila hoi ga view de khat ina choi load and chila the news cho ho na delta kim facebook nga ki post hong he chala hong umai chala he na he cho become a creator kitina he cha ko na he na ki sim thewi chala he veta azo a reward imuna thei diu ki sei ho chana creator itina hi ding ham ai lo le nangin social media a thil na post ho cha delta thu na post ho chu delta te in et nang thil post chu a he thei du ham dele cho he na ki register de ti nei cho become a creator na chelai media channel he chelai na youtube channel na chela youtube ai lo le telegram medium discord facebook ni cho he alo le whatsapp na ti hoi tiktok instagram ti hoi na ki register thei cho to youtube mai ale tun chela he namin na ji de ta cha youtube name na abane lai na logo na koi thei abane lai describe ipiham na naga description naga bol thei chela he le chun na youtube user na user ki het na ding cho chela youtube user name chu ji le chun chela hung do de tan ban le lai register na ki bol de na icha ko na chu nangin delta thu hi tabang bang hen na post e ti ho chu hung ki ve en tin na a hin pi di we in he chela he aban le register na bol de hin hi chipen hi e le chun video achum jamin na achom deuin hin sei kan ni to kan sei ho hel a thlang pia am dan ho kha cha kan sei bo hin cho hi media channel hin na delta team channel ho hin che vela cho chela hi visit na ga bol theu za chuma hi ti cho hin ai le sei ma bang wa chu delta hi phatien anaki bolun lang atha set sa ho mind bol talo hong chon phatien na ki bolun lang aji chu hi chi hi aki sei jing lo na pen cho hi le adang ho sanga a hoi zo na aki mu je aj ki sei hin e ho hi alang pi ai ve na hi le coin nei tam ding sanga mining khat ki bol chu kin tan hong ki li sen lang na imu kham ki zu hen lang ki ne chai le ti chu ilung gia lo hi je na bui jep jin to hi delta jong hi kum khat ho tabang kum khat ling jep nai lo tabang ho hi ki mine pan hin na december thak kum kit march la ho la hun kum khat ho tabang hong ling de hi pan hin ija chu kino lo hil ding he che kum khat ai lo la kum ni tabang mining ki bona lai ding hin chika sunga hi izat ka mine do thei ding ham na izat ka ki nga in izat chu ka ki khol do thei dem ti pa hi igel dio ichi chu poimo hin ya chu kyang hi to hi sanga le jagu hambo ka nei na lain hai chi hi to target he le market lut ka hi 50,000 be nei go te de ti hin na ija chu hapan panin na pangun lang delta thu hi tuin
mi atha jong aki recruit be ta puin WhatsApp group dung ho jong aki ve le athi hung thip chat jing tain hi jong le a hen ai lo hon a bol nai lo hon jong ki bolun lang description a jong ke coin din link na comment section a jong ke coin din delta bol nom hon ai lo le la screen a WhatsApp number ki koi ho a jong nan text thei we in chi phala chan group ho ang khe nun tin thilum dan ho chona hin he thim diwa hi in delta thua iseu hi chan chu hi sau tin na adang he thim lo oma hi jong le delta anake delete kha ho ai lo le login tha bol kit nom ho dingang chu login bol dan video ho jong aumin chong chu nain kido theu hin ban le I cho chu nei delta thua video hian nom wa le channel khat nin se ingting sarpa ichipe na hena cookie crypto enthusiast ki ti hin che ka account dang आज ka subscribe min chai ka subscribe nai lo ta ne subscribe tin he chila hi delta thu ho alo la mining thu ho jong tampi ki sen chong na azo te na se se chong hem amom bolen delta a hi ama sa cho meme content jong ang min chang cho delta za za mai pi na kyong som nga kana mu he cho he delta thu a tampi min na delta withdraw bol dan ho alo le cho pelo chon login delta login and security circle process thu tam ta min na crypto mining thu delta thu zo tam pi ta om he cha na velo chon kichi sela asai ji hin ama hin ge sanga he na hin ama video ho jong phaten na vien lang he chi cho he in aban in tu hin so value ga veo te na so value ga ve kin tin so value hi sei bang wa chu to hi ama na sei dan wa hi season 1 airdrop chu mai tain toy season 2 airdrop hung hiding a in season 2 airdrop ma hi ama sei dan hi season 2 airdrop 2026 quarter 1 akitin hi chi hu ama sai chon v2 na lin phat lew affiliate ho na join the he ki ti chu chela chon aki sei hling lel zep khana no min ya chu a share ding dan ho a hello atam thimin na hi cha chu hi chi affiliate ki ti chila affiliate na hi lut leo chan a link chilanga he start inviting ki ti na v1 il hin ding le hi affiliate hi ki join the hin hi affiliate zaw lo wa jong hi mi na refer the hin chi chu hoya amu di hom tele anu he invite friend na refer code copy bol the lo le copy refer link ki ti ho so copy un lang cha ho mi na thot wa na cha ko na cha ama hona ki bol sing the hin chela hi successful invitation hi 191 person in and la invite reaching v1 ko 119 peoples po in a line sila ako 70 lang mi som sa gilang hi v1 thing nai lo hin v1 or v2 be ana thingo lang na chu v1 v2 ki ti ho chu hoi chi ham te la che chung langai na mo de na kya ho v6 ai ta en he chu ho sila exp point hi so exp a hong ki hial de na 1 million exp point chu izat and p divem dollar izat and mandem ti ho chu airdrop ting la hong ki hebeb de hin to hi a boy pen khat choi le do na pen mi ho bui na pen khat chai le wallet connect hin na wallet connection hi a bol do lo tamin hi ja chu tu ne he bai lam pena kan bol ding he ke he killing sa hin hi ja chu to hin unlink ga bolutin wallet chum khana ga connect te na ho het bai pen ding a chan hi chi unlink ga bol na hi video in posting te azo pale kan resume de wallet chu unlink ga bol do hin tu hin chi velo chun connect akom tai na chelai na mu de hin wallet connect dan ha bailam pena kan be sa de wallet hi na dei deu na man the hi na hi wangin tu ne hin a bailam deu ding in trust wallet ga mangote na trust wallet app search on lang hi chi chelaya blue le white pen hi install na bol de he wallet dang ho na bolwa a hi theilowa
Bitget wallet chu ken ka connect do in midang chu connect do lo tam ta amin cho chon na connect do lo wallet trust wallet he na mangon lang na trust wallet hi Play Store account in alo le App Store account in download nun lang download chai ting le open nun lang hi chilai hi apoi mo no thiam khat amin na wallet na nei sa ha le import na bol thei ai lo le atha biao na ki bol thei na wallet na create hawang chu phate cha na ki koi tu mo ngai he tun wallet atha ben ga create na te na create new wallet na click diu hi chilai hi create passcode he na de na ki sim thei na 6 digit te ka khana date of birth ham ai lo le na phone number ham ai lo na het thei ding na number gu ni ki koi thei ve ni ve na ji diu hin confirm na dinga chela he phone biometric ho chun hi chi biometric login jong na ki bol theu ai lo deny ong na bol theu na ke fingerprint om jin ga confirm ji ngutin tu hin che na import na bol ting le chin na ji lu wa import na bol de ten continue ga bol te he cha cho backup na bol de choi na ki ji do de poi mo he tu hin a connect ding dan cho so value to connect dan dan kan be sa de tai so value a chen lu nun lang setting a chi din account setting ana chi ding aban le connect wallet nai connect ko click le chun he chala hi verification code email a code kila te ji he on tun verify you are human to human verification na boling success zo ting le send verification code he na me de he chiko we have sent a code to your email na email a ko code ng ki thot na hin tun code ng ki thot ga law te 183919 line na ji lu de 183919 nga la chan connect direct nga cho connect wallet cho chala he value chan na Bitget wallet Safepal Bybit OKX wallet na i khat chu ki mulo cho trust wallet chana ai let cho an la dam te le cho all wallet ki ti na ho la click le chan cho wallet jo sim ta na hi chi wallet no hi ta wallet dim set he so man the na ai wanga ai hon to ai bol pe no cho ai le trust wallet hi chi pa he cho chila blue pa na chi pa hi cho trust wallet na select de trust wallet cho select chan cho chila azwa code ki sei chana code 6 digit code cho hom min he chi na me elu ding chi phala chan hi tai hom de na hi te hong do in tin connect ho click lang le chan cho hong chi in tin aban le sign in click na click nga le ti khon loading hong chi in tin aban le sign in na bol de na aban le verification in passcode na ji ke ding to connecting a chi tan cho amuwa connect do tai an link ta kana chala green tick ta cho connect do ti nai tai he chi chu a connect dan in so value hi season 1 cho akilap tapuin season 1 chalap talo tamuin so value hi adang bolding pun mi referring to hi chalaya daily task of bolding light bolding alole share boarding amaho YouTube ga avet ding ti hona hi cho Twitter share bolding ti ho hin daily check in na bolding cho cho hi jing in 2026 quarter 1 season 2 airdrop ding ageti ja cho ga ki bol kin in na ve po din hung hiti mong in ti ong chu sei the e point pe ha a developer ho ke lo je chun hiti mong in ti ja ki sei the e point hi ja cho ga anga jing tin na ana pon tho te na bolun lang nga mai nga mong hitin 2026 quarter 1 cho like January or February la ong de in ya cho etela hola khun airdrop chu itabang an bol du ham tio cho notice ai lo le information hong ki pi dung ju ja kyong update ka hin bol ding hin hi chi na bol de wa poi mo he ki ti ho cho ka hin sei pg de hin ya chon chong hi paten na bolun lang video hi ong sao them ta in a sao lo jiang chala kit point aji cho details pia thu dan ho chu i sei che lo lang so poi mo in na
video chom cha cha a hiti bol dan ti ho chu hong chu aphat dung zuin abui buina oma hi le bol dinga poimo ama le hong ki sei kin na tin na he cho cha hin mining ho hi ipot tho po wa le chun azizi uma hin ti so value alo le mining dang ho a video ka hen koi ho a comment tham khat ka mu ho chei le cho thu aneu khat seng ting comment ke mu ho chum biha de lo ta na kilom lo ta ang sei do hin he che so value ho bang hi chela hi hoila ya hi sum ki sulu na alo le koi ko ma hi sum siki ki thu mam na sum ima cha ki sulut poin izo zowa mi hlema mi sum ne mang ding hai poi ki ti ho po hong ki sei ho cho a hoi mo za min na se hi cho hi free ai ja kan sei piu boin na ho a cheng khat ima cheng khat cheng ni elo som khat som ni kani azong ai point free a hitabang airdrop sumu na the omi ti chu aki het ja cho ka hin sei pi tho hin na bol num wala chan bolun lang na bol num lo wa jong chun te ki ti point na ain wang aphat som na he ho chun iti jong le pya don lawa koi lo di hin hi ja cho thu heto lawa mo sei ti ho vel ho chu a hoi point na ya chu cho tabang chui bol lo di we ipi ham thilum dan chu itabang hi athil chu itabang ham ti chu hol tu masana kampau hlading chu thil pha pen hong hi di in amo chunga chu kalung hangi ka ti he point a hiat thim lo dan je wa chu ka ga hil chen hin na oi mo thei jong ai point a ji chu ati mi ti achi na them nei ma ki nei point het na jong ki nei point hi ja chu I het khama ki share hin na I het lo in I het lo ong chu min an het ai lo le het hong chu min het lo ti ho tabang umai ja chu het hong chu min het lo ja chu a sei jong hin tin a thu pi hin na hi jong le ai che ho mining kan share ji ho he ai le chun sum ima cha ki siang lo hin siki jong lu lo hin mo bo aphat na mining ga bol phat ta so ga bol phat chu data ga sena online ga oma he cho chu ga bol de ti thu bo hin sum ima cha ki siang lo he aban le a chaina pe na video ka la advertisement ki bol ji hoi le bang chu nan dong ji bin comment ho jong nan dong bin alo inbox ho nan dong ji bin abula til bula ko na jong kana sei ta en he cho ga koi mana kho sum pi je wa ka koi pi mai hin na sum I bui ka la le man thei dinga ti a cho ti ho po wa kho sum neu ki ho la ki mang cha bo hin he cho kho recommend ka bolo he recommend bol dinga recommend ka bolo he le gaming site ho cho het sa hin daw thu bo hin tun na sanga man na chu tam zo ma de hin hi ja cho bolo chu pha pe na hin athu ki sei ho dan kho ngai leo chan india platform ta sanam ta ki ti ho ama hon an pi dan dong ju wa ki sei pi bo hin na the thu pi lo hi le link ki koi hong kho like ga bol pi un lang ei pawin comment adu da nanop no ga ji thayong lo chan kho hin ima cha heang he event tin like ga bol pi mai lang adang chu bol ngai pon na isa kho ga lu na sum deposit ga bola ga ki chip kho jong ngai puin ka recommend lo be hin ai wanga cha recommend lo wa video ka la jing ti yong cho kit thawin ai bi che le sei ma wang wa cho paisa poi mo ting le ni le cha antia kho ki hola ki mang cha ya cha sum ki poi mo na mi zo si cha sum ki poi mo he ja cha ka la sum neo kha khat ai ga api wa an chang I ma them me ding I ma them ki cho na ga ane yong le apha e tia ga ki koi ji bo in ka sai banga cho recommend ki bo lo he he chan chu hi sau tin na 40 minutes lang 30 minutes lang ong thing ta en ipi hi jong le apoi mo au ma jong le aban banin update hong ki bol kin in tin pon tho ta in ana mine ana bol jing ute delta miners ho avel vela tep na hi ve